Bonjour, mwiriwe neza abantu mwese. Iyi ni Pentagon TV. Pentagon TV. Tubashimiye uburyo mudushyigikira buri munsi mureba ibihangano byacu. Tubashimira cyane uburyo muduha subscribe. Muri studio muri kumwe na DJ Kamaro. Ubu turi Kigali Vision 2020. Vision yagaragaje iterambere ryinshi cyane ku muvuduko uteye ubwoba. Hamwe n'isi yose muri rusange kuri muvuduko uteye ubwoba w'iterambere. Ibi nagatangaza buri munsi tugomba kurinda umutekano wacu. Almighty push. Kugira ngo tugire ejo heza. Turi muri Vision y'iterambere aho abakiriya basigaye bituye mu kirere. Okay, biratangaje byagusaba gukora cyane kugira ngo nawe uturebe. Kinakubwira kwiga cyane kugira ngo ubashe kureba kure. Iyo mu kirere muri kilometero 1000 ntabwo kuruzi y'isi ikorayo. Umuntu uri yo ngaho atabasha gusaza. Turi muri Vision y'iterambere imodoka zajya zitwara. Bivuze ko ari igihombo ku bashoferi batungwa no gutwara imodoka. Kandi tuvuze uburyo tekinoloji katajemo ni ibintu birenze cyane. Ngaho iri bica na Rwanda. Tangaje cyane none ku nyamaswa n'umuntu yabonye tekinoloji ubungubu kabiyoboye isi. Imikorere mishya mudasobwa irimo kuyobora ikintu cyose bita system. Ntabwo umuntu akigora cyane. Utanga commande kuri mudasobwa ikakora ibyo usabye byose. Abana b'abantu ntabwo bakivunika bakoresha abakozi. Vision turimo mu kirimo nakira cyane umukene akasho gukina. Okay, ibyo ni bigaragara. Abakozi bakoreraga umukire ubungubu basimbujwe imashini. Bivuze ko umushahara umukire yatangaga ubungubu bagabanutse cyane. Kandi bivuze ko umukene yakoreraga umukire ubungubu batakibona gukora. Niyo mpamvu umukene arimo gukina cyane. Wamurabona yakora akazi kose. Ingana nta muntu ukizikoramo. Tekinoloji ni nziza yihutisha iterambere. Ariko ubungubu ni ingaruka mbi ku bakire badafite igishoro. Mutekereza iki ku mavirusi arimo kurwa muri ino minsi? Wese arabyibaza aho virusi zituruka. Virusi zirimo ziraturuka muri abakire barimo guhanira amasoko. Aragira bati inzovu zirwaniye ibyatsi agendera. Ubu turi muri Vision 2020 ya coronavirus tuje muri mu rugo. Ibihugu byinshi by'isi ubungubu biri mu kato. Imbere ryinshi rimwe rirasenyuka. Iterambere ryinshi rimwe riradindira. Ubuse mbabwiye ko virusi ari intwaro kirimbuzi kushiza indi ntwaro zose. Bakabaza ko covid yaba coronavirus aturuka mu gihugu kinga ku isi yose. Ibi biratangaje. Ibivuze iki? Bivuze ko ubungubu banga muri science n'abanga muri chimie atazongera gukora intwaro za kirimbuzi. Ubungubu bagiye kujya bakora virusi. Ariko ubungubu birababaje kuri Rwanda rw'ejo. Ariko ubungubu birababaje ku bana b'ejo. Uzi ko muri Vision yose ntani Vision 50. Vision 50 abana bacu bajya bamara nk'amarobo cyangwa bambara nk'abadogiteri. Ibaze ikirere cyacu abanyabwenge nyamara ko cyuza virusi. Ivuze ko uyu mwuka wacu twayitubura. Uyu mwuka wacu dumeka ku buntu ujye kubimari twayitubura. Ko mwana w'umuntu arengereye cyane da. Okay, ndasobanukiwe. Ubu nta kintu cy'ubundi kikiriho da. Ibintu byose ubungubu byabaye ubucuruzi. Isi ni umuvuduko wo kwengera kw'abantu. Uko abantu biyongera nako ubwenge bwiyongera. Muri iyi si hari abasobanukiwe bariho, abandi ntibizi. Ntibazi n'ibyo bashobora gukora. Iyo umuntu asobanukiwe uwo ari we mu imbaraga zo kuyobora abandi kandi akabayobora mu nyungu ze. Ibyo rero bikamugira igitangaza. Buri muntu wese abashaka gutera imbere no kugira ejo heza. Urwo n'urugamba buri muntu wese ariho. Iyo urwo rugamba rutsinzwe ubaye umucakara cyangwa umupagasi abandi batsinze. Amahirwe yo gutsinda urwo rugamba ni ugukora cyane kandi ukizigama kandi ukarinda imirimo yawe. Muri iki kiganiro muri kumwe na DJ Kamaro animation yo Muhanga. Urugamba rw'iterambere ni urugamba rukomeye cyane. Gutera imbere urabivunikira. Abantu benshi bashobora kubona ubufasha bw'imiryango, abandi bakabona ubufasha bw'inshuti. Cyane cyane igitsina gore, abandi babona ubufasha bwa leta. Abantu bose babona ubufasha bwa leta. Yego kuko abantu bose babona ubufasha bwa leta. Ariko cyane cyane abafite bene wabo bakora muri leta. Bene wabo bayoboye. Ibihugu byinshi muri iyi si abo bose bibafasha gutsinda. Rero abatarashoboye gutsinda urwo rugamba rw'iterambere, umwe bitemo kwibera abasinzi, abandi bakiringira abantu ko bazabakorera ibyabananiye. Ese nkubwiye ngo witegereze umuzakorera ibintu ubwo we byikorere. Ubwo rimwe ntibivuze kutabyuka. Utegereze uzakigukorera ahubwo wowe cyikorere. Kuko utegereje uzakorera ikintu uratsindwa. Abandi baba maraya. Iyo utsinzwe n'urugamba rw'iterambere rero ubwo rero utsinzwe n'urugamba rw'iterambere warangije kuba umucakara. Kuko gutsinda bisaba umuhate. Abandi rero bakarwana paka ku munota wa nyuma bagatsinda. Utsinda umwami. Bikamabwira ngo nta kintu cy'ubuntu kiriho. Imana duhaye isi ku buntu, ibintu byose ku buntu. Ariko umuntu arimo kubisha mugenzi we. Ese nimutekereze neza ku bintu Imana duhaye ku buntu. Okay, ubwo tugarutse kuri Bibiliya. Twifashishije ku bahanga bazi bakamana.